tlang au channel lo thlir thin tu zong te in zawain chibai le vek ule Dr. Sudhir Gupta kai shwai All India Institute of Medical Science AIMS team te chuan September ni somni pariat tho channi khan Central Bureau of Investigation CBI te hna an thil hmuh kim chang report an peweta he report hi Mumbai Police hna changa postmortem report le autopsy report an dona chang te le thalak chen khatia changa siam tur ni in he an report thelu hian Sushana Boral dana CBI te mor bok na tur angong thui le turangai ani bok ma se maktakin kan ti don nge rinlok ang ngein kan ti don zok an report ta chuan Sushan Singh Rajput Boral dan khan alan dan ba ka thil in thup le tual tha na lama hoilo tin ako chunga tur emo chemical nu ma aboral chan tur mu chwa an nei lo bok nia tarlan ani AIMS report achang hi chuan tura hrai chuan ni lo me hle a ma se hun masalama khan an ni hian Sushana ko chung endik na te chu uluk taka von that ani lo awangin a ko chunga tur le chemical lau omo omem ti shetura endik na tak kalpuya har sathu an lo soi to ani hei mai ba ka hian aboral lima Sushana ko chung endik tu Mumbai Forensic Science Lab FSL te chuan a ko chunga ruilo nu ma a omle omlo enfia turin chung ang test po chu an kalpui lova chu ba ka Mumbai Police te chuan an lak ngei tur azon sample po an lamya lo bok ti sha chwa vele ani Dr. Sudhir Gupta chuan AIMS le CBI te chuan Sushan Singh Rajput Boral na case in ron khom na an nei mek thu soin thutluk na top siam tur chuan dan ang taka enfel ngai ala om thu a soitel bok ani vek hian vo in September ni somthum hian thu chwa siam le in AIMS Medical Board te chuan dikle fel fai takin dan ang thlapin endik na sang kan kalpuya kan thil mu chuang ang te chu CBI kuta kan hlan to a report ta chuan enge kan zia ti lamero soyarem lo tin media terin thule zeldin na te hi kan chompui velo chuan media zong te kangen du chu AIMS ming an Thailand na hian sum kar nei ve de ulek ro se ti ina soi heti la hian juni som pali a Sushana ruang a chen na in Bandra achanga Cooper Hospital thlenga ambulance a phur tu chuan mani in that ni lovin tha nge yani ati ako chunga tur mulo ma se mani in tha na nilovin tual tha na ani chiang khop mai mani in khai ni ta se engwangin nge akeru atlia angotang ati CBI te po in atho ni nan Sushana hnuai na thok Siddharth Pithani Keshav le Niraj Baka achian Sandeep Singh te po thu zo fi atan an kaule don ni in media lian tak te chuan an tarlang ahnuai na thok te soita ka chuan Sushana Boral ni po a aina omve ahnuai na thok a Boral don tu po a theitui petu Keshav chu Republic TV 10 zuin ani hi Sara Ali Khan ina na thokin a kho samek ti building guard chuan a soi building guard phone changa reporterin abiak chuan Keshav chuan min kalsan toro u ka enroll ven toro om to lo ti na soi nge a Keshafa patea chuan Sara chuan ahnuai na thok turin aron biak po thu a soibok Republic TV te vek chuan Cooper Hospital an doctor Sushana ruang postmortem ti tu te zingami Dr. Sachin Chubia in an autopsy report siam zo na siam nem tak a fel hlel emawanga CBI 10 AIMS doctor te pura report thar an buat sai pha le na an buat sai dan kim chang an zota nima se ani hian zona pe hel thiam hle kapuang zar ngo theilo CBI te hna kim chang takin kan soivek to ati sakdu lek chawani heti la hian Enforcement Directorate ED lam chuan Talent Management Company Kwante chuan Ria Chakraborty le anu Sandhya Chakraborty joint account na poisa tam tham tak an transfer chin tian hmuh April thla sang ni somni khan nuai thum sing ruk sang riat somkwa paria transfer ani a Sushana Boral nu July thla khan nuai khat sing thum sang ruk zariat pahni chu NETF kaltlanga transfer lu le ani hei mai ba ka hian sum tam tham tak transfer lu na a om nual bokani la shelo kan om takin kwan hi Ria Talent Manager Jaya Saha tho na ni a Ria zok hian ani lam hi poisa transfer chin sele chuan an hnuai na thok a chora wanga niang ati theyanga ma se ani lam zokin Ria account na heti vak vaka suman transfer chin hi chu amak angreng hle
ruihlo kai hnoilam chui bing tu NCB te hnu chui mek na hian Kwan Talent Management Company ming hi alang sar fal le a an CEO Dhruv po thu zo fia alo ni to a an hnoya na thok Deepika manager Karishma Prakash po thu zo fia alo ni to in ti chuan Bollywood A-list chhelo hoin an zom ve ta ni kha Ria Chungchang Soitaka chuan Ria Chakraborty le Anaw Shawik Chakraborty bel dil na po nimin September ni somni pakwa khan Bombay High Court ta ngai to le ni in aman tu NCB ta chuan he bel dil na hi do dalin affidavit an thelut ve thunga he affidavit thelut tu NCB zonal director Samir Wan Khande chuan Ria te unaw hi ruihlo lele shal chungchanga dan phallo angin anin nam noi ngei ani ti chu an digital bungro an shen sak atangin fin fia na chatok taka om thu azyak tel nge ani he huna hian an ukil Satish Mine Shinde chuan court ma a Sushan Khan Ria aton ma dai achang to in ril rulama har satna anei to thule in enkol na po alak dai to thu asoi nima se Bombay High Court chuan he bel dil na chungchanga hian thutluk na an la siam lo thung thutluk na an siam ma hian Ria hian jela tan hun chung amang zo thei mei don ni in alang October ni rukar thar thole ni thlenga tang turati alo ni to ani kha kan she chawanga social ruang yal ngan tak tak chu social media lama mu turatam le a chen khatan mu nom le en chak om ni ma se alaina hnai te tan chuan ena nuam vak lawang ti chu achang reng mai social fan page pakhat chuan social ruang video chu social media lama posin he video hi share ka du lo tak zet ma se Bollywood movie en chak na te in lo nei pal takin karon share le che oni ti in caption asiama he post hian social bial no hlui an kita lokhande atilom vaklo hetiang video hi post to lo shamro tu man mu nuam kan tilo tun la la a remove hal turin kan nge na che I uin idu tak zetani ti kan sha thiam pui che ma se hei hi atana I mangai na le I uina lan tir dan cha ani lo ti in a chang let tin Sushana Singh nun jin kong be chan hian film Nayai the Justice chi chu buat sai tum ani a he film hi Dilip Gulati an a direct don ani tin thubeng ver tak chu he film a hian NCB te thu zo fia na lo ma chon to Strada Kapuri pa Bollywood sang lui te zinga hu hang nei lian zet Shakti Kapoor chu NCB officer angin ain lan don nia soi ani he film a achang tu ber Zubar ke khan chuan shooting po chan to ani a storyline hi alian tham dona character sang po belzel to mani Ankita Lokhande Kriti Sanon Ria Chakraborty Sara Ali Khan Sushana Chung kwa Afarnute Ukil le Disha Salian Shruti Modi le Sushana staff ke Shav le Niraj telem changtur te phei chuan anzo thokhat to nge ani ati Sushana Chung ko ukil Vikas Singh chuan hun masalama khan Sushana Puala film emole khabu anti chuak don ni chuan achung te phalna anlak masak angai thule anrem ti puina tel lo chunga lo ti chwa chu anrem ti lo thu alo soi to a ani ho hian achung te phalna an la ti na nge moni don ni engpo ni se he film hi achua ka ni ngat chuan a mu nom don hle ni in a shot lok theya Sushana fan le ama ui tu te tan chuan a mai chi la oviawang Sushana Boral na ahming che mai King of Bollywood nepotism ti hiala soile tun naya video ron viral chiama wanga beitok na sa mai Karan Johar chuan nikum lama a ina party a huai hot rihlo party anti sak chungchanga chuan social media kaltlangin thu chho asiam Karan Johar chuan news channel electronic media le social media platform chen khatte chuan July ni somni pariat sangni som pakwa a ka ina party ka buat saya chuan rui the thil kan khoi hlom ni nan chwa choi choya he pu na hi sangni som pakwa po kalo soi to angin do tani chutiang lam damdoi ani emo rui hlo engpo ni se kan khoi lo ani ti ka soidu media chen khatte hian kalaka do thu diklo tak an thedar kwal na sa ma Until chwa tur hi an thlit film de uchu anga in ka sia ani lo chon hetianga mumal lo taka min be in awang hian ka dikna chanvo hum hal turin dan ang takin ma kalamayang ati he athu soi hi Bollywood milar Alia Bhatt Vicky Kaushal le midang te chuan an trom pui thu an tar lang ve boka heti la hian ani hi Goa atangin Mumbai a let vele to boka report chen khata chuan NCB te chuan ani hi
thu zo fia turin an kau ve don ni in an chhuat na chahle a ma se official taka puanzar ero engmah ala om lo thung BJP MLA Nitesh Rane an Sushana Manager Boralta Disha Salian Pasalin athil mole syate CBI nena soi thei tura Mumbai himdam taka ron pan le theina na Union Home Minister Amit Shah nena ven himna adil sakpo Home Minister chuan ron chang le tin a lekha chuan uluk taka enfia ani tur thu le malak ani ngei tur thu azia kani ato beratan kan ganara note po in a social media lama a office swa samsak tu Brihan Mumbai Municipal Council BMC 10 a chen oma cheng te ho an lo vo thu atar lang apo sa chuan vo in khan BMC te chuan ka chen om te ho hne min hla turin sha tirna an lo pe a min support ani chuan an in thleng po a an ti chat sak ve tur thu te an shil hloma ka chen om te hian Maharashtra kal zong in engmah soyan nei velo khongain an in hi chu zwa saksham ro u ti in azia kani ole khati chin kha tun chumatana Sushan Singh Rajput Boral na be boma thuthar omang ang kan ban phak chin kanon ti chwale the chin chu nile ri mai se he thu kan bua sai nulama thuthar omang ang te chu video le peka milo thlir sak le cheu don nia chumi ma chuan in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule